Hello everyone, I'm Christian, hindi yung religion, at your service. Sa inyong nahinumduman, sa akong last video, di ba, nag-isgot ko kung unsaan nahitabo sa mong practice sa moving up ceremony, di ba? Ay, nagikalimtan ni mo. Limod pa dyan. O, ikaw. Ikaw dala, ikaw. Kana, ikaw. Ikaw dala, ikaw. Ikaw. Nana, manjud ka. Gamayng bikil, may atensyon nga mawala. Pila lang kadlaw nga wa nagkita, kalimtan na din ta. Kabalo ko nga kabalo ka. Naimura kong gipariha. Gipariha sa pagbulay ninyong duha, pagbulay nga kalim na. Really, nigga? Si Miss Treasurer. Ayan, mukhang pera, charot lang. Paypal yan, araw-araw naniningin, paypal. Really, nigga? Mamamisyon ako mamaya sa Divisoria kasi bibili ako ng panghol ko tapos ito ko sa inyo. Abangan nyo yan guys, mag-upload ako ng video bukas. Paypal ko talaga. Unless you made it. Minute! Yeah, dali, di pa ko tanan. A courtesy from this girl. No, anak daw siya kung ano daw basta mag turba. Ano daw basta maghimo daw bata daw kaya babae ro day mo tingog. Comment down below. Nandino Zulagas J.O. Notario Julian A. Alaisa Jana. Jarili Alaisa Jana A. Dandama Fatima Jema S. Kadugay pa sa tuwa, eh. We will now to final Kenneth. Hi vlog. Say hi to the vlog. Hi vlog. Welcome to House of Kai. So today, nandito kami kumain kasi pa-shoutout pala sa crush ko, may mahal ng bahay. Ay, you gonna do it. Hi Jane. Hi guys, welcome to the vlog. So today, nandito kami sa... Say hi to the vlog. Hi, vlog! Ay, ganun. Pa. So, Pila lang ka minutes. 9 minutes. So, may 9 minutes na lang kaming pang-record. And, nandito kami ngayon sa The House of Prize. And, ang galing. Ang galing ko. Hi guys! Say hi to the vlog. Salamat
Say hi to the vlog. Mary, say hi to the vlog. Mary, say hi. Say hi to the vlog. Hi. Ma'am, kuhan ma'am. Sige niyo. Ano, perma lang po ba ito ma'am? Ay, palit na ba? Dari, ma'am. Ay, magpapapansay na lang ako sa ano ko. Kailangan din naman fingerprint. So, yung girl. Nadilit siya maran. Saan? Basta bayon, dili daw. Ay! Umupo ba? Muna na, Koy. Wala ka bati. Hi, Jai. Sa'yo, masay-isay lang ambience, Jai. Ano si Ana? Kalo mo sa'yo, Ana? Ano si Ana dong? Lip-sync na, lip-sync, lip-sync. Ay, tama to, Noy. Ano ka nilagpot? Dahil 4 season na lang yun. Uy, dahil 4 season na lang, guys. Wala na, Steve? Ilahin mo. Butang mo, butang mo. Ang bet Donation. namin guys, naglagay kami ng piso. Ayo, sorry. Siyawi, siyawi. Brinda na to niyo. Hindi nag-charge sa... That's all, thank you, and if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to get notified when a new video will be uploaded. Really comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my Instagram, Snapchat, and Twitter at Cristiano_Pablo. Again, I am Christian Porica Plaza saying ayaw problemaha ang problema, hunahuna kung unsay mahimong solusyon ana. Smile good, dapat happy lang, di ba? See you in the next video. Adios!